Саха сербит сайдар кескиле кеңәтер кеңән ихер. Ол курдук улустагы кийиннер нехиленнелere улаатан, ыл олорор условията тупсан ихерин таханан, карактан куотар кистене сытар бир көстүү бар. Ол сыбалка болар. Ити бапрогы чинчия, онна быхарылар солун була сытан, юрба куортын свалкатын тахагар сытар куочай көлүгер айыннатыбыт. Солбут 16 частан ордук болду. Баран иһэн тохтоон аахар сыньянар сирбит, бүлүү өрүс кере айылгатын уята боларын, каракпытын сымнатын, айыммы туһунун аахайбакка, сылайбакка тийбик курдук этибит. Нюрба сиригер кирен баран, бастатан туран, хаңа сөттүгер сыбалкы сыдарын көрдүк. Онтан 2 минута кэнне айыңа туруммут сылбыт көһүннө. Кочай сирин эбете. Кытыларынан мастара өлөннөр, омук кутталлах кинелерин саатан алар курдук. Бу көл жайыта хайдагый. Туох кутталу үес көтүөн себеп. Сыбалка төһө күстээхтик жайы сытары. Бу вопростар экспедициябыт сыла соруга болар. Олоқтоқтар борстойдук бу көлі сыбалка көлі ден аттылдар айты. Бу көлге бихиги өссө сихили тоқтан төннөк бүт. Нюрбаға келбет күммүтүгер сыннанан баран сырсыныгар сыбалкага янады. Сыбалкабыт син даботча ырак сытар курдугем. Нюрбаттан хүрбетче 30 минута айынны эребиккен. Туда падает. Он на глубине тугуттар. Хотя бы на глубине. Сыбалкага тият убага септик утун тога келбит мысыны көрдү бит. Сыбалка кычык көлү кытары силбэхэ сытыр эбит. Убага септик уута тоголлар болан барда тута көлгө кире турар эбит. Он халлагат эти свалкаттынан ахани хемен кая бакайдак көлүрдүгөр свалка турар иден сохойбутум. Осынан хавалка проблемата уртуркатан турар. Этергелде хою сааттан баллады. Ур благоустройство нюрба коракка кириягаттан ити хири ыл талбыттара ламбараннар холор хас бәйте биянча алтуанча хылы кутулар даде. Онтон уун каннада бар бакка ичулатан блинге проблема утертен тура. То есть закан закрытый водоем болан тагыста бәйтегер, он эти федеральные трассы утер этергелде китегинча агыс тоосуларга кутталуу эске тажибита. Ой, блин, полутистый был букерон. Обычно сухой свалка сухой дай был. А тут хитро мудро все смешали. Нюрба лицейгер экологическая лагер терилен каздысы үлелерин билемме сыбалка кенеттен онлайн атыбыт. Свалка вопрога хүрдән бигинеме долгутар, олихим болана тоғылар бүте мен терехет келдер ити вопрога, онна икки тыгынча хет Аллаха верен хаджар верен ачелер бит буллагарга хаджанереннер Наума Ваня, онна болна Григорьева Лена верен ачелерим туах бәлер сценарий оңороннор, отой барамыт
үөрөтөн көрөммүт уонна кийин устан турардахпыт. Бу кийине бип боллагана свалка уутун аналихин эре болбаккар эре биле бэтин тас көрүмүн хайдага битиден онна нихер жоннортон улусага мие хвалка тугунан тугу билелleri туах тиханылары денеме итен турардахпыт. Сарсыныгар Алексей Афанасьевтың экологический лагерь руководителин оны кини итәчелерин кытары хыбалка первичный метриятын оңора тийтибит. Четыре захода. Пять заходов тогда. 150, 145. 145. Сарсыныгар төт массынаннан қомылған инспекция по охране природы, Роспотребнадзор, онна служба спасения Якутии үләхеттерін кітары сыбалка көлін утын пробаларын ыла, онна көл түгәғін тинчие турунна бұд. А он попозже приедет. Теспитин кенне харын. Манны көрстой бай. Бигән нар кыргытта хаҗаллар бере курс кыргытта. Студентлар. Манны илиге тәнеке. Аны анта маны убыкка кеннеже. Түгәгән булла баһа бәйте билләр уже. Аны каппаган тык кына кытын толар уылыга. Көлгө кирен пробалары лан.
2 серге анализка берен көл экологическа хартыныта көстөн келді. Билен туран бу көл ута кеһи туттарыгар барсыбата көһүндө. Көл түгәгенен улахан сытыйы брассыстара бара тураллар көһүндө. Ол да боллар көл үрдүкү ута түгәгенәгәр ырас эди. Олаты көл бәйтин экосистематын өссө дөкөмүскәне сатыр белиете. Ден эколог эте. Синген түһер үһәрхан металлар барыта көләнне барсыталлар. Онон анализ түмүгүнен бу көлү свалка жайытыттан түргөнү көмүскүлөк канараты көһүндө. Ол курдук цементное ограждение бу, эбетер очистительное сооружение тутулгансы. Өскөтүн бу көлү свалка жайытыгар бу курдук кааларын келистакка 5-6 сылынан көннөрүлүбөт улар ийилар болуктура ден кутталбаар. Мен свалкаларынан жарыктанар боламын бу нюрбаны тула өттүн камамын бартын көрдүм. Туукканны кирдек сирдерин бартын көрдүм. Оны бу манна келемен наха сохоян олоробун бу пристанина. Маннан хайлбак туттулубат утереле хаталлар эбит. Хасу келлегне бу уга хатар жебинере турар, уны киттитер. Өрсылларга тогор свалка тухунан ким дайдарбат, ким деппет. Каннык багарар улуска бу нюрбар улуугар болбатах. Каннык багарар улуска эти наха чумпутук хатар тема. Мы находимся на территории Хангаласского улуса. Минут где-то около 10-15 мы идем. И представьте себе, вся дорога с обеих сторон захламлена. Я объездила, посмотрела на очень много свалок, но очень удивилась, что это безобразие. Просто надо было каким-то образом хотя бы это провести. Хоть малую рекультивационную работу. А чем покрыто озеро вот это? Полиэтиленом, что ли? Давайте пойдемте посмотрим. Это безобразие. Осторожно. Ой, чем это заполнено? Вот в таких условиях мы живем. Наверное, даже жители Хангаласского улуса не знают, в каком состоянии у них находится свалка. Никто не ведает, никто не знает. Нөмүгү свалкатын кенне Покровский кеннигер бар официальный полигонга сырттыбыт. Манна бөгө сортировкалылар эбит. Тухалагын тухага тахаран, умаяры уматан, көмүллөрү көмөн берәдектени турар ден көттүбүт. Симметрияден бар айылғаға. Бұл хәбірдік симметричный болар, себекки айылға қайда ғара бәйті айылы бұт тұспа симметриялақ.
Бихану бартын шөй байты кылына бут үйрәбит. Ол курдук экология ме симметрия деп курдук болуктах. Колубура арас онна алжыны кәһини ден сук болуктах. Барта симметрия бередиктә раз чагылкай. Барта кихи карага сөбүлүр болуктах демен өйдүбүн. Здесь происходит биологическая очистка. По дну расположены перфорированные трубки. По ним подается кислород микроорганизмам. А сколько времени занимает переработка вот этими бактериями? Допустим, вот сейчас за сутки они уже перерабатывают. Сутки, да. Далее очищенная вода переливается, попадает в отстойник. Здесь происходит отстаивание активного ила, эрлифтами закачивается отстойный ил и возвращается обратно по лоткам в аэротенк. А уже очищенная вода, отстойная, она сливается уже в протоку реки Лены. Предварительно она у нас обеззараживается гипохлоридом натрия. Жокускай корат Кангалас бөхөлегер убагас бөгө ырастыр станция примерин. Улустарбыт олоққа келлерехтері дейін бука әрінебіт. Свалканы хайдаққаны мұт ырастық бұтын сөбі үйті көйлі деметін тірегергемет. Ол Иванова Аня дейін оға туақ үйнәйі ылбыппыт, кем Москваттан заказтамыт, кем урк үйернәтчі біт әме Алексеев Аликтен үйернәтчі біт. Әме лағырға ғыджы бұт оға бұт оты атығылаған. Хөмілөтінен ұйтан манна бігіға кел біті, ол үйнәй біт. Онта ол үйлі біт, ту көддір біті, уын ұрастын сөпі біттен. Онна болағын әте туаға показательдері барда положительный болалары біттен көддір біті ол. Бұнырбаға өте баппырығы көтіға сәджалары лоқ сөптіғ тиханыбын. Бұл бейет әбітті экологическая культура ден. Бөғі бұраға маң, ойырға бөқ құтын қадылары маң ден. Ол күнім барым бей условиятер ектәқ бекіндерге. Аяр едебінен айынны сылжан атын сердер қайдақ бәғу күтар үлелілерін көреді. Ол күрдік соғырыңы Корея, Кёңжу провинциятығар бұл моғыра күтітігар сортировочна бұрасыз барып тұрады. Боланы хүйі. Күнігін 12 час кәне Кореяға бөғі көрбөк күн барыта раз бағай болар. Онтан киеһә 6 частан сағалан Джон оны тәріптелер специальный сценалақ бөқ пакетігер бөқтөрін уған сол күтідігер тахарын олырдылыр еді. Онтан сарсырдықтан сағалан анал чағына тәріптелер итін қомиялар. Сортировка бөқ тоғылар сириттен сағаланар. Онна кора тегер бар сортировочный площадкалар басталды. Великобританияға бәлерін олықтақтырын 30 сылы бұға сортировкалығы веріп бітті. Белеген жөверінен бөқтірі түрдің бір хеммадығы переработкаланар бол бұд. Великобритания жоны бөғі сөптіқтік барағарға ғарқанлық верімді. Ол күрдік бөқ пакетігер 2 тарбақ қайбат ғына симтәқтеріне олақан ыстырапқа баралары беді.
тиергентен сагалаан, коспудуттан сагалаан, кыралаан, бөгө кайдах атчатарга, бөгө септөктүк бырагарга үйренен, бу күнтаныла бэбит күннäge привычкалар бытын уларытан кыратык да хамсыган сөп тиханыгын бу вопрос. Айылга оголоргун өдүүрүн ду, айгытар ахыйбат кем агы ду, толуурун тапталың элбега ду, эбетер ыыктан кебистиң ду.